Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi mbukelo weNdubane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel. Kuyintokozo kakhulu kuba nawe. Nawe mfowethu oyibukayo le video kodwa ungakasubscribe. Siyacela mfowethu ukuthi wenze njalo ngoba sisazokufakela ama video amahle kakhulu ozowathanda kule channel yethu. Lokubingelelayo njalo uThalento kaMwanda khona le EPD isikode engiphuma kusona. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekileyo. Siyesabika phambilini ukuthi umenzi ngubani wekade ekuthela isibaya ogcine kade ekuthela isibaya bizwa ngoJudas akasekho emhlabeni. Njengamanje akapheli ngisho insuku engakanani sesithola umbiko futhi ukuthi ngazuthi nobaba wakhe futhi usendlulele kweliphakade. Leli hlazo elingakanani lelichilo ngempela livelele umndeni wakangubana sazi ukuthi ihlazo lini ukuthi ngafika kushona indodana bese futhi kulandela ngoyise futhi. Sithi nje siNdubane TV dudu kakhulu emndenini wakangubane alehlanga ngehlanga izinto ezenzakalayo lezi mabaphone mabaqine idolo. Ahlulele phambili ke kwezinye ngiphathele zona namhlanje. Kanti kwezinye futhi indaba engiphathele zena mbukeli weNdubane TV. Kuye kwa trend isithombe lapha ku Facebook na ku Instagram esifeza ukuthi ke lapha kubonakala sengazathi kukhona isiboshwa bese kuba khona noJele. uJele bekumuntu wesifazane kodwa isiboshwa bekumuntu wesilisa. Lapha kuyabonakala ukuthi ngazi ukuthi laba abantu labana bayithokozisa ngokuqabulana ngokuveza kwesithombe lapha kodwa ke sithema sithola senza uphenyo kahle sathola ukuthi laba abantu laba bagcine belalile ngempela and ivideo yakhona iphumile kodwa akaze ifike ke kithi thina njengeNdubane TV. Kodwa ke munayo le video lena ungasho lapha kwi comment section ke sihlaziye kahle le ndaba. Ithema iqhubeka ke le ndaba mbukeli wami uthandekayo kuye kwaveza lapha ukuthi ngazi ukuthi lo wesifazane emva kokuba le video lena iphumile yaphumela isizwe sonke lo wesifazane uyathatha isinqumo sokuthi akathatha impilo yakhe. Zibhlungu kakhulu lezi ndaba sesizwile bambukela uthandekayo kodwa ke ake sithi ahlanganeni ngokuzayo ukuze futhi siphinde sikhulume ngezinye indaba futhi. Mawukuthi akwazi subscribe lapho phansi ngoba ziningi indaba esisazokuzela nazo lana kwiNdubane TV ozoyithanda kakhulu. Siyabonga.